Najbolji drug Nenada Marinkovića Gastoza, reper Tozla, uputio je javni apel Gastozovoj podršci. Istakao je da neki određeni ljudi uzimaju novac na konto Gastozovog imena, navodeći da je to za poklone, ali da to niko nije iz njegovog tima. Dragi prijatelji i fanovi Gastoza, želimo da vas obavestimo o važnoj stvari. U poslednje vreme dobijamo informacije da postoje pojedinci koji koriste ime Nenada putem različitih streamova, grupa i fan stranica, traže novac za navodne poklone, stvari ili pokrivanje troškova. Ove aktivnosti nisu odobrene od strane Nenada niti njegovog tima. Važno je da znate, Gastoz nema zvaničan račun za donacije niti adresu za slanje poklona, tako da svaki novac ili stvar poslata na ovaj način najčešće završi kod ljudi koji nema nikakve veze sa njim. Zato vas molimo da ne šaljete novac nikome bez obzira na izgovor, započeo je on i dodao. Poklone koje želite da mu uručite moći ćete da pošaljete lično nakon njegovog izlaska iz realitija, kada ćemo objaviti zvaničnu adresu za prijem poklona iz zemlje i inostranstva. Takođe želimo da naglasimo da Nenadu trenutno ništa ne nedostaje, sve što mu je potrebno tokom boravka u realitiju. Njegov tim redovno i brzo obezbeđuje. Nemojte nasedati na prevarante. Protiv određenih osoba već prikupljamo dokaze i bit će sudski procesuirani. Te će odgovarati za svaki evro koji su neosnovano uzeli od ljudi koji su u najboljoj nameri želeli da pomognu. Još jedno, Nenadu nisu potrebne ni stvari ni novac. Najlepši pokloni trenutno su vaše čestitke koje možete poslati, a najbolja opcija je da sačekate njegov izlazak i tada mu pošaljete ono što želite na adresu koju ćemo zvanično objaviti. Hvala vam na razumevanju i ogromnoj podršci, izjavio je Tozla.